Wakomori mlio hondani na nanyi mlio obonze tosana salam johanyu tsasir hondana harman kwatso ya hatu ya honfum uskole unu ti uno maslaha kani rejei harma eshioshinu shinu shwekao tishanziha une autre génération sha fanyiwa harma ledaho la manzi shilambao les éditions c'est la cante au mwaha shihui mwamaha zizili na 18 2018 une autre génération bea la nyumeni rikaya umwaha zizili na 18 ndo nafanya eshioshin ikao shiroha harima ledaho la manzi shilambao les éditions c'est la cante ngasi umwaha zizili na 18 mwaha kablia o ezevoti o widzi wavoti wafanyia harama nti yatu en 2019 ngasi mwaha kablia ngasi 2018 tifanya eshoshinu hawa shabalia ya unwani ya une autre génération tikati shemeza ranzi emakati yao 2018 ya ukaya ngelathimu harma edunia ya leo waje bea la nyumeni harma ezedhamana za wandesa enti emiji emazama ya hatu emakungumanyo ya hatu haswa harma zeti zatu za kiafrika ikao ranzi do mrengo zenye huria za zeti zatu mwaha katisahau takriba mahamengo mitano honda mahamengo mirandar hakika wandukondo warumao zeti zatu do wanduwa delebea hilo ranzema kati yao hata honda abasa en 2018 harma ishoshinu titahau kange ladhimuo harma edunia ya leo baje bea la nyumeni une autre génération ngamjifereshe hokaya mahamfukare badia na towe eshiyoshinu leo ngasi 2025 balaya linubela mbao génération Z mimi tsamba une autre génération en 2018 leo wamba génération Z ani abo izona kana ziona ngasi na maha mfukare banu zipare hani haleo ani opezo matso na kana wona emakati yao urede ha sabuzile wo hauka baruru muha lebeya la nyumeni ile ambao génération Z ilobe akaunga lisahao maha 18 uhonda owinji maha 25 nusu harma sanga harma vi active ngafanya uhaz waruru muha hautsaha warenge ezeto amana zao haujinika omrongo hahamboka nasiba tungasibanu nasinga sina fumvula utekeleza harima enamna hondesa edunia ya leo harma zentiza hatu ngari wanawe zijiriwe harmati ika dezajiri Nepal ika dezajiri Maroc ika dezajiri Bushir au shababi hunu wa ushashi wa maha zaidi wasuli maha 25 wamba ukange lathimuo wajuseleji wamba ka nasiba tungasibanu nasinga ranza ulitekeleze ele fumvula hatu harma enamna ya utukuza ezentiza hatu izo nizo na hamba harma eshoshinu maha zingizili na 18 linube yakao uwanji wa halo ngo harma nsi ya Faransa yinu wazali hani harma nsi ya Faransa hauwa laho masiwani wajaharma ensinu ili waji wafanya misomo nusu harma wafuzu harma emisomo hao wafanya uzihazi hao uwanji wa hao hili mdu habakiwa hao ngono fanya bahazi rejeuda honda ine fami na edunia ya leo yonizo na kawatsa harma eshoshinu edunia ngiyo harma ngiyo na mabihime njileo ngabo frozen nje kimanga ikao ngelazimo hena mzima harma siragezi domna zahe hauona obahanikao ngujoka utile harma omujtama eni wanzo yafanya siasa ngujo yafanya hena mna hiyo ala wasalan eni wonoka mimi ngamjoka plus utile harma front zawana no ulanga mathalan ngarjoka ngabo defi zilo environnementaux zilo leo ngabo wanduwajika wahimi hawania ze haki zahe namna ya utukuza ulanga wahe dunia leo ngabo ze haki za wania emrumushe ngabo ze haki za wania emana izo pia izo fro ikawa leo hena mzima harma singela dhimu range elefu vula msahiki hautsawa yabo ikawa ngonoka mimi ngamjoka plus utile harma fro fulani mimi ngamjoka plus utile harma fro ya wania ze haki za emrumushe ze haki za emana hau ze haki za ulanga hau mimi ngamjoka utile harma mbana za kisiasa yo leji kawa tsikati lishemeza en 2018 hautsaha au shababi ulio haswa ulio harma diaspora warengeze domana zao harma emiji kawa orienshio leo kunu Faransa keti haki ya ukaya
mji hama Marseille ikao wa Komoro ngo wenji garamba ukawondo mji mhu wa he Komoro ike kartina maire d'arrondissement kartina député rikana député riporo kana député ils ont des accords de musique kawaida haina législature wakae au moins un député d'origine comorien wa yala harma le bavula la Marseille zanagozo kasumkini haniha hauka owenji harmasi owenji ho shababi hunu kwa tivumu wabanu wabaki okangwa wafanyao ngwendao hazini warajai hoha mohao daune ze famille zao shakwa jaile wakangela dhimu wajangaje wajiamue warengele fuvula la wasahiki harma ze bwana zilio leo harma emiji hatu bwana za kisiasa bwana za wana na ulanga bwana za wana haki za mrumshe na mwanamtiti na zopia na za hena mzima harmasi yarengele fuvukao dola mstahiki ya njii ya wekao ngonoka mimi ngamdoka plus utile hawania mbwana fulani hawania cause fulani tivumwa banu mfano wa he siasa kaketi haki harmanti ya Faransa inu kao ngasi wenji wa Komoro harmanti inu ikikartushindo honda madhamana hadara jaju wala walona origine walona na asli wa Komoro lazima likane ma député lazima bali hata likane mawazir likane mamera likane ma directeur na izopia ani leo ka super haniha habakao karjashinda rajihudumu hena lazima habakao o shababi wa hatuunu ani hamaza ngozini kasuwa wa kaziti homuoni hao ngono hamazi mnongoza mafiti kwa tina hajanizo na banu kabati za fanyishiha harma idunia leo batina ukaya zifanyi hasibabu engagement hasibabu namna ya jiamua ili riwanie nongo fulani zijozi mkini hanihe harma idunia leo nenge inune yawonu wanehe kwa tina leo tukana rejembabi harma leswalini husuo une autre génération les belles nyumeni ni kaongela dhimo hao lipara hao lirinurumuha emakatiam soyano hautaha hamba ukana nasiba tunga sibanu nasiba tunga nzauri wonese de quoi nous sommes capables hauka les belles samba ka wahuru bahati owinji hao wahuru bahati wa ilmishiha wanjali koli wasomo ona ma diplôme henamna hiyo sha ele ma diplôme ze diplôme zinu wizo cheka sutoshiza ganzawa namna uka ushababi unu usane urenge e place ya wastahik harma o mujtama tivumbu harma diaspora shawa jaunga bahula masiwani o shababi unu usane urenge ezefuza eze place za wastahik na eze place zonge lazima one wazitahe waziwani harma opande wa kisiasa tizama kama zirejeka keti haki kale wa mjihama mathalan la Courneuve tono la Courneuve juzur kana majlisi ya kwamba ni hapo le maire est candidat au municipal wahe et parti socialiste c'est un jeune issu de l'immigration bani hangu washi bese Senegal na la Courneuve homa la kanga wa Komori wenji ijoka lijibiwa na wajoka shabaha yokaba ke mwana mkomor ya renge place hiyo yani kiondo imwana wa shimali yoka lazima zenongozongo zidungo hena mna lazima hajangaje garma siasa arma bana kisiasa hawania ze faida za omji wa yani tisikiti hambabi wakati joka tijibiwa nga e place hiyo ikana mwana wa Kikomor ya Saulo ne parti socialiste yakaye mera harima ze vote municipal kama zoka fanyia o mahaujao tivumbo la Courneuve shabuyo sawa na mijimira jina sawa na arrondissement zingi za Marseille na mijimira jina ani ngamreje na beka une autre génération les béalines on la muhe direngeze to manaza hao ili lyonnaise de quoi elle est capable cette autre génération lihuru bahati tizama pale kwa tsamado waze wa hatu walipara ujahunu walisomesa ikao winji wao kwa jaka ne mali fekao ngauna wenji harmasi leo wawekao ngone bahati ngauna oranya wa hensino wakanga sisi tonu wo mathalan tunaja kwa deputy hauni kamera kan sina oranya wa Kifaransa mathalan shaka bo walonu wo ndushukuria mwanama Omar Mirali baha hafanya dauzo la ukaya ke kandida harmasi la kisome municipal zabira halifanya kaja huna zivocha hafanya ile dauzo hilo lika haki yalifanya halifanya geti johanzale wo waparani hewana zijana walona asli ya Shikomoru wafanyele dauzo hilo haujiangaje hautahawa rangezi domana zao harma emiji ya hatu ya fana tauni kao dorianshio ngabo hunurianshio shawa jaunga buhula masiwani kao dora nzao ribalie rende ngabo tafauti leo ya he le bialinu une autre génération de le biekao ndo lio leo tishahuma ni msedi leo mujifahari ukaya yende ya zalisa e concept ya wizi ambao gwanzima ani wo mwanadamu kao mrwasia sekao leo ngujifahari ani iyo cheyambi hanti za owanahe wajuwahe ka mimi dena zalisa concept ya wizi ambao gwanzima
kagari hibeze voti ha gwanzima haditse ngombo ka nane zijaunga nduri zihibetse na ha gwanzima mwanadamu hamanu wo mndu wa siasa mbaba mbaye wa wana ngena wajuhu na wana alafu ngujifahari ya ukaya hazalisa concept ya wizi ya mbao gwanzima lindele be akawa ngelazimo litowe kenge lazimo warembo udari watowe ili baje beya lirojina ikawa ngalijo fana no wa Komoro ngalijo husana lirenge ze tabu za hawa Komoro hauzi hundi ya mashawiri na hauzi hundi ya majawabu Humedi msaidia no wananya kwa jafuzu harma ebana ya utowa usikini harma ntiatu ngo yabo naziso sankeza tapaka dabaha wanunda wao wo Humedi msaidia wo ben wazali wo moma madunu wadunga yabo ilazimu ile wakati ujo karibulie beya jirojina une autre génération no lirengeze to man harma nti Jonjolo kanga si harma siasa inu question rapport de force lazima Humedi msaidia kana poro kubali ya rohe yabo ha wakangu juka kana ujo yanashikati mpaka ke waziri au yake conseiller wazali abakana poro kubali ya rohe yabo lazima rihuna namno karim towe hamvu aniriti kubalika ajari ya hansi ukaya wizi wa voti heli sabato ka voti wahibeze voti gwanzima ikaba nena na hiyo yabakia hata yafe waziri ya suno hibeze voti yana zali abo sisi ushababi nouvelle génération et autre génération yinu kesi lazima kubaliza ngo hizo lazima haraye yoka kana ujo kubali yoka enti ya hatu kaina ujo uruma ni mndu kati Humedi msaidie na baka tiruma heshara fashahasho katiruma hawitukuza shangu iruma hawisijini hawitoza adabu hawiposheo ngale do handa hatari wasulidana jaleuka ngujifahari ya ukaya hajana concept ya wizi wa voti gwanzima nge ihondi ura kadari wasulika ya generation ikaondo iliyo leo ya rundu harma zensi harma zensi dunia pia johanza yirundu muhedingo hi harma zensi hatu lijangara bilo banukani ngamurusha mbao renouveau ani namna jeba joka renouveau bonure elfatu wazali renouveau ya Humedi msaidia na bel iyo renouveau hindi nazali na wadunga yab yo tira nouveau ani kuno jo fanya renouveau na wana tu peux pas faire du neuf avec du vieux waja u renouveau ya ho ino ke renouveau ya ho ngwanzo ukedi ngwani Humedi msaidia na belu ayo masikitifu ali halisi haukai lazima belu ya ile wakaya leo ya lazima tena dawe bonure elfatu lazima zali leo kaya lazima tena leo ndawe shati dae ikawa wangu kubaluka ndio wananyuho mkaidi ngoni Humedi msaidia na belu ya masikitifu halisi iloti dele bombeo izoti turahamba harma eshio shinyu ramba kaya na babenuhe ile tengo la nyumeni linu au shababi wa nyumeni unu wajoji amua wakubali wa jiamini heza ilmu ikawa ndo wahundu shabaha wahundu shabaha kwa shio harma dunia ikawa giona nouvelle technologie tofauti mabelu yani Humedi nuru fatu leo wajifakharu kaha ndio usomo Marekani bali diploma usha hujanga odingoni mwa belu na Humedi msaidia umasikitifu mahu belu kwa wakati tujua nouvelle technologie shababu ambaka ndio usomo nouvelle technologie sha hujanga odingoni mwa belu na Humedi msaidia na zali ngaramba ka iloti le bombe kwa ngiri bombe ya harma ele bela nyumeni linu lijombe kale bela nyumeni linu lisana liwane hata lirengezi domana zalo haukaya likaya usukani hahuende science he maarifa ikawa wahunda ho utaalamu ikawa wahunda ho juzi jome wahunda ha ula usarabu ikawa wahunda hautahari badili enti ngohi hautahari una namna ukari Komoro wa ile ukaya ngila vimo lewo baje madhama na wanyumeni baje sura za nyumeni hamata wala siasa itimpake Humedi msaidie na Humedi msaidie katina fanya harma hiyo na baje madhama na wanyumeni na baje sura za nyumeni tisura za nyumeni zutazike dingoni Humedi msaidie tusa Bakari Mvulana ya jake Humedi dingoni Humedi msaidie nganzo Bakari Mvulana Bakari Mvulana ndoka ya huria ndoka autonome ya amini ya jiamini yo ya amini ya ilmu ya hae ya amini ya usaribu hae ya uneseze fikra za hae za utowaye nti harma tabwili yosha si Bakari Mvulana ndoka ya dingoni mwazali na Humedi msaidie na belu na nuru elfatu yo kanzana mbebale leo harma enkwatsu ya leo kaya ya dunia leo irinuru muha lebela nyumenyi ninambao generation Z ngilazimo lirengefu harma nti hatu dingo hii na lila muhe dingo harma nti hatu haurenga e plus ya wastahiki harma namna utowaye nti
harma za tabu kaundo dio tizama ka upande wa huso diaspora ngasina wana harma nsinu wazali hani habaru wala homa siwani wahaja hunda bahati wa hunda msomo wa hunda bahati walio na uranya wa nsinu gila zimba para namno ka wana wao nusu harma wao wajua ke wanangefu harma za bwana za kisiasa zilio harma emiji maulu ngando harma foti za municipal harma nsinu ngamo bomnyezi mbukaya bapara mwana wa asli ya Shikomor ya kaemer d'arrondissement Marseille hauya kaye merajua la Courneuve abukao kama japara na mwana mkomori ya bewani ya hunda investiture ya hizo parti kuza huu tabakati ono juzi mwana wa shimali ya investisse wani e parti socialiste harma za election municipal harma mji la Courneuve ngo mjikonga bo ushababi mji wa Shikomor waje harmao ngaona ustaarabu ngaona ujuzi ngaona ilmu wajo shida warengeza dhamana hizo hofa hali wazo cha uwanji wa hao kwa tuo na maslaha kawaji wanji harama za kisiasa yanu wanji harama hamaze bwana za kisiasa wajangaje wanu eshoshinu tambaka une autre génération mais je dois chipara engagez-vous je dois beka engagez-vous ani lino ji na kaupara au shababi wajangaje tizama kahena mdu ya tsahe nature ne forme he engagement yahe kamimi ngamonokaya ngamjoka plus utile harmai bwana ya wana ni haki hemdumshe mimi ngamjoka utile harmai bwana ya wana ne ze haki za he mwana mimi ngamjoka utile harmai bwana ya wana ne ze haki hauze namna ya utahari ni preserve au langa mimi ngamfanyo bwana kisiasa hizo pia zomkinaniha hena mzima harmasi banu ya hunde obhanikao ngujoka utile harma omujtama ndi tafsiri he bwana ya he lebe la nyumeli ni konge lazimo liparhani hodo ya rundumuha ya makati yangu soyanu harma edunia harma tihatu garajera mbekaya kena ukirike ranzibo la hata leo wanduda wala wao humedi msedie belu azali na sijimba na bani chakwa tuparhani ha ushababi sura za nyumeni ushababi kao uamin ngoji aminio uaminio utaalamu hao uaminio usarabu hao shati ushababi kao ngau dunga okoti sino ushababi wa Bakari Mvula na yadungele koti la Humedi Msedie sino ushababi wa Bakari Mvula na yadungele koti la Belu ganzao kene kinyume ke Belu na Humedi Msedie ndo wadungele koti la Bakari Mvula na wudu ushababi wanzao harma ntihatu yonde nouvelle génération yanzao harma ntihatu sasa de génération ikao gaidunga wale koti la Humedi Msedie le koti la Belu izo ni zura johanza harma ntihatu gari parao hamara saya kaya ushababi ulio harma ntihatu wakati uja sawa na mabani hanyu walio harma edunia ya ujiamwa ya utahamrenge e place hanyu walio do ustarabu mlono wo do ula ujizi mlono wo do msome kwa mlono wo ensina hunde faida ho msomo hanyu wo ensina hunde faida ho utaalamu mlono wo ho ujizi mlono wo na hunamna ya usunzuusa Humedi Msedie na Mamaduna na Mwinyi na Tsigimba na bani walo yabo inumaha yo wazatalewo watuna wafanyia ensi hiyo abo na risane hunamna ka rihawando leo waje beya la nyumeni waje generation ya nyumeni ikao wajo ukakaribu no wa Komoro wajo uelewa zetambu za wa Komoro wajo sana waje na majawabu heze zetambu za wa Komoro sasa na wanu walio yabo ukahena usiku hena mwezi wa tijime kwa ngombe mitano hau jana wanopashia wandewe tembea na hoteli na perdium wafanya mchuko mbele sana ubonze wandi warejei na bwe nsi karatina maji karatina mwenje kabati unono kabati msomo kabati zenda harmansi ani ilazimu lebeya la nyumeni linu lisana lirundurumuhe kasisa hawa makati menji ilili wonese kabanu batungasibanu na siba tungasina fuvu la urenga harma namna kutowa nsi harma za tabika ndo zilio ngamjo rengesho bashinsana shukurie fundi watu Mohamed Ali Mohamed kao yende yafanya ebibaji ya Heshoshin une autre génération 2018 fundi watu Mohamed Ali Mohamed su hawasuliabo nilo afanya ebibaji ya Heshoshin de préface Shimaga ikao 2018 mwa kabli ya 2019 ikao ndo bakarundu muha harma nsi hatu daula wa Komoro wambengo nzao daula haki rifikiri hauri unamno ngejola dhimu harma edunia baje beya la nyumeni leo ngarambao génération Z si ramba une autre génération 2018 ramba une autre génération leo ngarambao génération Z inu kimanga zume kingereza ani namna yahoda haraka ni nube yakao ngalo namna kalijula de haraka kabisa rahano walio daba
humedi msaidie anabeli kwa tina zemvuza kwa jole haraka hama Bakari Mvula na Nurul Fatu abukona jomtende na tsahi ushababi kongo na zemvu ngona zembaleza uso na ustarabu kwa jua wazume wade haraka haku haujana majawabu heze tabu zaina usiku za Komoro mkomori kana mjobaki yabo ino mahakume kikatina jawabu la maji la kwa hunde maji na mjiwaye mathalan hauya hunde mwenje wa kawaida haina usiku hauya hunde unono wa kawaida haina usiku hauya hunde msomo wa kawaida haina usiku garanzao wandu wajoja wazifanya hauharakifu yani mwana wazali haba kainga manzao ni kama manzao hindi wafanya mikataba yafanya inoma hakume yoka jana marunda garanzao generation kaunge jo uzume yende haraka majawabu ya heze tambu za Komoro ya parhanie hauharakifu aliswali harumwensi hiyo mahamili basi ngabwanduka hazamba maskini mbuja mremamba mahamili ngabwandu kafikira mabala hafanya mahajana yo mahamili haukada buyasa nati yensi harumanzia ya ubasa uha haonesa kama mahamili yo minji yo utoshiza wafanyezi nji kitakirikelewa zali kufanya mahakume naya katina baragwenzi mekao haikamilisha kajashindo tia mwenje harmayensi kajashindo tia maji harmayensi kajashindo tia manzia kajashindo tia unono kajashindo tia msomo harmayensi hata nzima mahakume zaidi ya mahakume yuti haki ngelazimori hunamno kari sunzuuse lebe yalinu wajebela nyumeni ikao ngalijourenga zetambu za hawa Komoro hemi hono miili hausana bajema jawabu ya joulingana zetabu mshinji za hawa Komoro izo zinahamba izo zetabu mshinji ya maji uo msomo uo mnono izo nzia inone enuto akadharibili harama kwa leo do kareshezekaya dunia leo isairu nurumuha haushababi ikao ngwawaniao ze haki za hizo ntiza hao ngarombo Mwenyezi Mungu le dujalini lwasidi harama ntiatu hamada bakao lisali wasuli harama lesi wajirani labushin au shababi unu ambao generation Z warundumha hautsaha ze haki za hao hawabaka yanamar kana ujobaki harama ze tabuzinu na zinu tsikangi zona utajiri tia mabushini kama titi zona utajiri bal atensia tukasino engaye mbabili yoro serumia harma namna ya wakaye namna ya kabatika ufisidif shabaka transparence harma enamna ri rumia mbabili titi roni yo kama tisa sujukazi ziparhani harma insi shadukanga ufisidif kama namna ya unanaize mali za daula kama namna unanaize NC namna ende siwao ngabo hamanga kusudi ya ukai NC na tsoba namna inu tiparo basa uha hena wakati ndio one Faransa yalisaidie bainu kadha lisaidie likodi lisaidie jao shaka basi namna ka NC lijue ibasa uhe lijifanye zango zatu ribalighi lijifanye zango zatu shaka lazima hena wakati ribaki haruma umezi juma utsome hata rijarife ngaro Mwenyezi Mukale be la nyumeni linu generation Z yinu iwasuli haruma nti hatu wabuhe mashababi wajoka wasubuti wajoka na mbele za uso haugabili humedi msaidie wambie ka yinuti haki yoka Muhammad awe Muhammad awe ngo jifahari leo kaya hujana concept ya wizi wa vote alafu ngo jifahari zanongo hizo yoka hibize vote na singa do hibize vote hadi habate no kaya ngujo hibize vote 2029 yani mwanada Muhammad wonga manzo mrombe no ndi yaonde malezi yaonde mawara kangu niko nguhonti zo wana na wajuhu yote mazoma na kongere mwanzo harama tiatu alafu mashababi nganyi yabo nganyi juma humrema koti na humdunga na udunga le koti lahe mbio Bakari Mvulana wena Sedisu fa hohelenje ani wende mtume mlona do umwambio ni kana muhibeze vote na mzihibe ngasinga rizihibi ngajodo rizihibi tena 2029 yote haki sikanzani regesho bashinu ni rudini pare hamara saya au shababi wa hensi hatu wafanya hamadi mashababi walio harama dunia haujiamwa hina mzima harmasi ya unoba hanukao ngono kangu joka le plus utile harma namna ya ukaya ya imaisha ya kila mradi kapo wajangaja harma za mouvement za kisandika sema kazuki wangu Mohamed Ali Mohamed wode mdazali sa sandika ya mafundi harma nti hatu izo bwana yazifanya leo sandika yongo na hu wapashi ya waroha harma nti kabati ngoshi sandika harma nti hatu kutuisha ivumulwa na yo mazuki watu wanu nilo ngabona na malheureusement wa yulo president wa university izo hadiwa za bwana izo wakabziwana ilibake uhaki wa mafudi na hendenge university ngamboka hata kwatsudiwa katsuweshia warongoa na jana wakao paralize nti haufanya maandamano hautahaze haki zao za mafundi leo ngonda hu kabati sindika na nti leo kutusha mbaba hanu bavumbula sindika kutushia bahanu bavumbula zamal shamali waniao haki fulani shamali waniao nongo fulani shamali kabati
wandu heni mdu habaki uhai ushababi ununga urumilwao ni labia lahu badi msadi na mkeni ngoni mwami ni mrumie ni harama faida za kisiasa shakutura mashababikao wajiamwa hau utaha waangalie harma obahanukao ngaunoka ngaduka le plus utile hausaidia haufaidisha omutama waheti hatu kama ufanya siasa abo shababi ifanye ja Ahmed Said Mohamed ifanye ja Hussein Yusuf ifanye ja Salim Yusuf Ijabu ifanye ja Omar Milali ja Yulam ja Rafsanjani je sais pas mashababikao wafanya siasa wafanya siasa afikra waziamini shakwa tufanya siasa haudunga le dingo la Ahmed Msedi haula Mamadu shakwa na fikra za hao waonao waaminio ka zo fikra za mtowayensi harma usikini kao ndo ulio yode tafsiri ya shabab yode tafsiri hele bia la nyumani kao ngarli tsahao harma dunia leo shatibe yakao ngaljo jalikaye nsini mweze amri za Ahmed Msedi na Belu ye garombo Mwenyezi Mkaye Generation Z iwasudi harma nsi hatu waparani heduja cette fois-ci joka la kweli joka hata liwasuli enti hunde faida haukama je madhamana wajoka madhamana ndazina harma bushini mnguna zeka leo ikiwa hawando madhamana wajale leo itikesa wana wala manazini bushini wazifanya kano zinji shangwa tikoto waola waja wasaya hajafanya sawa na ula kabala ngarombo Mwenyezi Mungu Generation Z ya bushini leo wakaneditso la utundi ili leo baka mabadiliko ya msina ili ke leo hawano enge ngarombo Mwenyezi Mungu armanti atu watu ndi shobaha leo baje madhamana baje sura za nyumeni harma tangu la siasa itike Mamadu itike msaidie hena wakati itike Belu yakubalika wakati wahe usau mtaja bile enza hende retret nzingozuka kwa tuzelewa hena mna hiyo ngati wakati rizifanya havu wailewe kaya wakati uja kwa jatoa yensi harma usikini kwa kinyume wazidisha usisayensi hongamali kaundo iliyo wakati ujoka wabulie waje sura za nyumeni waje ushababi wa nyumeni waje faliki za nyumeni za utahawa towensi harma etabu kaundo do iliyo ekas bana mahakume harma mahakume ya ezi kwa tina wafanya yensi kwa jashino milki sektori nzima baka sektori nu rishindi rito harmaze tabikaundo iliyo shakabati hata netokasumu abana keravi wasunzuhe waje wandu warajina ikao waju sana watoweze tabikaundo ziliyo harmaye senge kana kwa wale ende nuktura kazaribila harmaye kwa tsyo leo garambauka nabaje lebea la nyumeni mbaya hangumba etambwe harungwa hombani hamba sire hija ani lebea lin salimu salija abo mahaja na mlegeze to manazanyu na msunduze Ahmed Msedi abale wizi wa voti wa balenza hao ndio hibazi voto hao kana ujo hibazi voto ramenti hatu Ahmed Msedi na sunduzo enzahe na ina Belu wadunga yabo tire hija nizomba itabu harongwa hombani hambe namna hiyo hapo ushababi akomo na mkaye tire hija msamja na amuhe risunzuuse wanukangwa namna hiyo si hatu risunze maadui walo yabo hausaidi ya zefeda zabil mapuzi no wadunga yabo hakoti wanukangwa nzawe ensi anu maadui nge yonizo kazari mwabianika ushababi wa Komoro na la muhedi ngoi sawa na ushababi ulio harama ya dunia mafi ikaungwa wanioze haki za hao hawambakati haki yana mar yana ase na lisunzuuse Ahmed Msedi ya balieo wizi wafoti ikaungwa nzo aja ufanye 2029 azamba leo ndia zifanyo hao chaka na uzifanya harama hatu nge ndia nuktura kazari vile leo harama kwa tsa leo habanga kaza ukifu hamushirani usiku wa khairi ngaduri jinatsa harama kwa tsa saya onfu mojao salam marhaba